Bonjour tout le monde, صباح الخير في اللون. ان شاء الله عقليكم بكل بيان. ان شاء الله لا فيديو ينو اكون دافيك بخير وعلى خير. اسيني جو reviens avec une recette الخفاف السفنج من الفارينة. تري تري فاسيل ا فير، يسهل باش كتتعلمت. وتعجن متارا بزاف وتعرك متارا بزاف. en fait السفنج نتفينيانين من كي bien sûr. Je vous laisse regarder les étapes et la recette avec moi. Bismillah, on commence ensemble. Donc j'ai mis 500 g de farine, 500 g de farine. وسرنوغ une cuillère à soupe de levure boulangère et une demi-cuillère à café de sucre. تغنجوز الماكلة تمتون المطلوع، أزقن تغنجوز القهوة، نسكر et 400 ml نوامان يحمان 400 ml d'eau tiède. Et je ramasse ma pâte d'abord. Je la ramasse. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sel. تغنجوز القهوة الملح. Et pour l'eau, je mets par petite quantité. Je mets pas les 400 ml d'un coup. Par contre, je mets petit à petit. Donc les 400 ml نوامان 400 ml يوامان ونخدم ري كل d'un coup. نعل شوية après شوية ainsi de suite. Sinon la pâte تفور بزاف liquide. Et là, en fait, je vais pas pétrir ma pâte comme le sponge traditionnel. ou تعرفي غير من السفنج traditionnel وين نسميد الله ويا كاكن سوفوس تسالير كداك سال غدا ساون كداك سال غدا ساون. تعرفي غا كايني 10 مينوت 10 دقائق كتقلب غا كايني. ابري هاد السبزي غافوسيو ما الا تنطات لا بات هاد السبزي غافوسيو شويه وماني حمان. Et je répète l'opération pendant 10 minutes. 10 دقائق. Après, je couvre ma pâte et je laisse reposer 1 heure. ما إلا إذا صميت une demi-heure أزقن ساعة ما يليح ما الحال. Et maintenant après 1 heure de repos, dire la pâte ينوس الساعة توليد. regardez un petit douleur. تراس à l'aide d'une cuillère en silicone ou une cuillère en bois, n'importe. On la mouille un petit peu. أتسبزي شوية. وتعلمت كاينيا اتتقلبنت سلا كويير يينيا قداك سال غدا ساون يزقل لي اون لا في سوفوس توراس لا كويير وتجغدا غنا ديالي ازقن ساعه. Je laisse lever encore pour la deuxième fois 30 minutes. Voici ma pâte après la deuxième levée et pour la deuxième fois. Regardez un petit فرن c'est des bulles. شوف عندك انت شفتي انت مزيانين. Ça veut dire la pâte elle est réussie. Maintenant, je vais huiler mes mains. على الزيت يفسنيو. Je ramasse ma pâte. Je la détache de mon récipient. أدكسرك la pâte نكاية et je viens faire des boules. هاد على كالي بول متيخنين المحاجب. هكاية moyenne, pas petite et pas grande, juste moyenne هكايا. هاد عاونو توجور يفسنيو الزيت باش كدفرنت لي بولني وتبطر لا باتني جو دير. Et maintenant je mets de l'huile à chauffer. تسحمو الزيت والشعولة يغلى مليح مليح. دونك ادي حمو زيتني جوست موين ماشي يحمام مليح والشعولة يغلى مليح مش هضر غنت سفل زداخل وتوان ترى. دونك الشعل موين ومن بعد الزيت ادعاونغ لي بولني. je vais les aplatir avec de l'huile. هاد بلاطي راه كاينين لي بولي الناس الزيت. Et maintenant, je mets de l'huile à chauffer. تسحمو الزيت والشعولة يغلى مليح مليح والشعولة يغلى مليح مش هضر غنت سفل زداخل وتوان ترى. دونك الشعل موين ومن بعد الزيت ادعاونغ لي بولني. je vais les aplatir avec de l'huile. هاد بلاطي راه كاينين لي بولي الناس الزيت.
Et après, je la prends délicatement et je mets dans de l'huile chaude. ومن بعد تدمغ كاينات تدمغ في العقل كان وتعلق داخل الزيت يحمى. Et à l'aide d'une cuillère, je mets de l'huile par-dessus. أدمغ ستغنجاوت الزيت أتخدم غاكا سكال غاكا زيت سفل باش كداليا دالي لا بات النيا. Voilà. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo sans commentaire. Et voilà le résultat final. السفنج خفيف يفرط خفيف vraiment. C'est الفرينة. Bon, c'est pas le sponge traditionnel. Oui, le sponge نتفينيانين هكا يكون درنيه au départ. Mais je vais vous ramener une bonne recette le sponge نصح. Sponge الخلط نصح. Donc je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. N'oubliez pas un j'aime pour ma vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salam.